Om Swastiastu. Idedane semeton senedahat uang yang titiang. Muali malih titiang Nyoman Suwija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kecunduk ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Idedane senedahat uang yang titiang ring galahi puniki. Titiang jagi mewali ngaturan ini bantang wicara alus kruna anggo sarira. Doni wenten sane mepitaken ring titiang sane mepinunas daler nggih mepekarsa mangda titiang ngwedar alus kruna sane wenten sajeroning angga sarira duwi saking bedur roh beten sapunika. Dene sane dahat uang yang titiang. Tumukas semeton titiang guru basa Bali ring SD, ring SMP, SMA, SMK rikala jagi ngajain alit-alite alus kruna angga sarira mangda sepisanan maosang basa miwah sastra basane anggo kruna anggo sarira dari sastrane tembang Bali nggih kebaos laris driki iraga bapak ibu guru ngangen metode melajah strategi pembelajaran melajah mesamilan megening. Tujuannya wanta siki mangda ngwikanin tembang Bali kali ngwikanin basannya nih. Nah, duaning melajah mesamilan megening taler metutujon duaning seringan muride nenten senang yening langsung aja melajahin bahasa Bali semenika napi malih aksara Bali. Nah, tunasitiang ngiring melajah mesamilan megening. Duaning konsep titiange manut kurikulum utawi roh kurikulum kalih tali 13 guru ngeranjing ke kelas makta utawi muat bahan utawi materi ajar ngajak mahasiswane melajah muride melajah mangda melarapan pikayunan sane seneng. Guru masuk kelas membawa bahan ajar, membelajarkan siswa dengan menyenangkan. Nah, artosipun yening muride sampun ajak megening dumut, doaningipun sampun seneng metembang megening, wau raris melarapan geninge punika wenten materi pelajaran basa Bali. Angin titiang imba mangkin. Titiang angin imba pupuh mijil. Sane ketah pupuh mijil punika dadong dauh. Nah, mungkin mangga mepiketan ring indik alus kruna anggo sarira ambil titiang pupuh mijil sane pengawitnya nih mare bangun. Pupuh puniki lirik pupuh puniki keniang titiang utawi uningin titiang sedawak titiang kantun alit pisan. Sapuniki. Neng nung neng nong neng nung nang neng nang nung mare bangun engalin mesugi neng neng nong neng nung nong nung neng nong neng nang neng nong neng nong neng nang nong ding nang nong nang ding nong neng nung neng nung nang ding nang nung neng nung nang ding nang nung neng nong ding nong neng ding nong. Wenten musiknya nih becik punika. Mare bangun engalin mesugi gigine pangkedas 5 batis kuping lan kukune meseh baju ngasti tiang widi
tumuli memargi, dormo jalan masuk. Nah, punika liriknya nih, marebangun engalin mesugi, medaging tuntunan karakter taler puniki. Ini alit-aliti sarang sami, yening semengan wau mutangi marebangun, gelis-gelis meraup, nah, engalin mesugi. Anak meraup punika langsung ke kamar mandi, taler mesiram, gigine pangkedas. Nah, gigine pangkedas mesikat gigi, ngangen odol, ngangen sikat. 5 batis kuping lan kukune, sabunin tangane, 5 batise. Nah, batis kuping, kukune nakene mangga taler resik utawi kedas. Meseh baju yening sampun wusan mesiram, meseh baju megentos busana. Ngasti tiang widi dumun dawak tiang alit-alit, laut nyemak lai, lantas nyemak karas zaman dumun dan weten buku semenika. Titiang ngentos mangkin mangnum daging tuntunan karakter wangse. Wusan meseh baju megentos busana, ngasti tiang widi nenten surut-surut diraga memuja ide sang yang widiwasa. Nah, kurang sembah bakti ki sampun karakter religius sapunika nggih. Tumuli memargi, sampun bahasa halus puniki. Tumuli memargi, dorma jalan masuk. Memargi bahasa halusipun mejalan. Yagi lungo mesekolah, mejalan masuk. Hidurane senedahat uang yang titiang melarapan pupuh mijil apado puniki asiki. Sepisanan Bapak Ibu guru bahasa Bali ngajain muridi metemang pupuh mijil. Nomor kalih presida angin dasar ngajain angah ungguh bahasa pemekas alus krune ring sejeroning angge sarire. Nomor 3, gendenge puniki sampun medaging tuntunan karakter. Mangde semang-semengan metangi, gelis meraup, ngeresikin genah sirep-sirepan, raris mesikat gigi. Nah, iki sampun. Raris sesampun megentos busana, ngasti tiang widi karakter religius, meningkatkan sikap spiritual. Nyedudane senedahat wang yang titiang makin ngelantur raris melarapan gigi wawu bahasa lesipun untu ye wenten 5 batis 5 bahasa lesipun tangan. Nah, makin wawanin titiang saking bedur niki ampura puniki menekan puniki ke bos ampura tenas punika bahasa Bali. Nah, sani alusan ring tenas wenten dhuwur, nak orang dhuwur. Raris wenten ampura niki tenas dhuwur, raris Prabu utawi sirah. Sirah bapan titiange Prabun Ida Cokorde. Prabu alus singi, sirah alus sor. Sapunika dadasipun. Nggih. Nah, ring sirahe puniki wenten bok. Bok punika bahasa halusnya rambut padeh kadi bahasa Indonesia. Yening bok uban warna putih halusipun dualir. Nggih, yening bok punika kantun selem rambut. Nah, raris ring sirahi wenten usehan riki. Bahasa halusipun user. Raris wenten puniki gidat, bahasa lesipun lelate. Pepelengan puniki pepelis, bahasa lesipun. Raris wenten alis puniki rarik utawi wimbe. Wimbani ratu alis titiange yen mau sang raga ngangin. Bahasa anapnya nih nenten anake ngeraosang wiman titiange nenten, alis titiange
wimban iratu. Taris wenten bulan made, bulan peninggalan puniki basa alusipun ring-ring. Nggih. Taris wenten made basa alusipun alus sornyane peninggalan, alus singgih nyane penyurianan utawi penyingakan. Nggih. Wenten pipi pipin titiange niki pengarasan iratu. Wenten kuping alusipun karne. Nggih. Raris wenten cadik. Nah, cadik puniki lelentek. Raris sampura bungut. Kasar puniki bungut. Bahasa alusipun cangkem. Ring cangkeme wenten raris niki bibih, bibir atas bibir bawah, bibih bahasa balinipun, bahasa halusnyane lambe. Nggih. Raris ring tengah puniki wenten layah. Layah bahasa halusnyane patah ring bahasa Indonesia lidah daler dados kebos ilat. Lidah ilat. Nggih. Yening raris saking cangkem duwi mekecuh, sane kekecuhang punika puas utawi pas, bahasa halusipun widuh. Nggih. Raris wenten gigi, bahasa halusipun untu. Nggih. Raris wenten isit ring luhur utawi ring sampingan gigi puniki untune puniki isit. Alusipun lati. Ya, lati. Nah, nedunang malih. Nah, ini anak mejengot. Ya, mejengot puniki bahasa halus jenggot puniki rawi utawi cerawis. Nah, iki cerawis. Kumis ke bawah cerawis, laris jenggot punika rawi. Nggih. Nah, diki laris mangkin puniki ampura baong. Bahasa halusipun kante utawi beher. Baong, kante, beher. Nggih. Nah, nedungan mungkin niki yen ring bahasa Indonesia bau. Bau puniki pale bahasa balinipun. Nggih. Bau puniki pale. Raris puniki kanan kiwa puniki lengan. Nggih. Bahasa Indonesia lengan, bahasa Bali lengan, bahasa halusipun lungayan. Raris wenten siku. Bahasa halusipun sikut. Niki wau tangan, limo. Nah, limo bahasa halusipun tangan. Puniki jerijin limo, jeriji puniki guli bahasa halusipun, gulin tangan, gulin cokor, jeriji. Bahasa Indonesia jari-jari. Nggih. Raris triki wenten tangkah, bahasa Indonesia dada, bahasa Bali dade. Wantah ucapane metiosan dade. Triki wenten nyonyo, nggih, susu. Raris ampura wenten sipah, bahasa Indonesia ketiak, bahasa Bali halus apitan. Apitan. Raris niki wenten basang, bahasa halusipun waduk miwah garbe. Nggih. Bangkiang dumun sering kebos wangkong, sane patut bangkiang punika bahasa halusipun madya. Madya nika tengah. Bangkiang madya, bokongan niki wau wangkong. Wangkong. Raris triki wenten pao. Pao puniki bahasa halusipun pupu. Nggih. Entod puniki bahasa halusipun lentur. Nggih. Raris batis bahasa halus sornyane buntut. Buntut titiange bahasa halus singgih nyane cokor. Cokor iratu, cokor dewayune, buntut titiange, batis icange, batis tiange. Yes, sapunika. Nah,
betekan batis. Nah, betekan batis, bahasa Indonesia betis, bahasa Bali halus langsang. Nggih, wenten matan batis, ngetan wenten penyingakan cokor, sane wenten matan batis punika socan suku. Nggih, socan suku. Wenten telapakan batis tapak cokor. Nggih, tapak cokor. Laris jeriji malih pisan punika guli, wenten gulin tangan, wenten gulin cokor. Nah, malih asiki wenten jit. Nggih, jit bahasa halusipun silit. Inggih. Nah, itu dane senedahat wangyang titiang rikala membahas bahasa Bali yening mau sang raga sampuna nganggen halus singgih. Yening mau sang raga dados nganggen bahasa anapipun. Liman titiange tangan iratu. Yening metepetan yo wenten halus sornyane bundut titiange cokor iratu. Nggih, kadiasa punika peninggalan titiangi penyingakan iratu. Jadi asun wenten mate mangno nenten nganggen kurno mate peninggalan nganggen penyingakan halus inggihipun. Sapunika kewenten nakadi wawu wenten kuku. Bahasa halusipun nake. Mugi-mugi nah rare sering ngungkur wenten tundun. Tundun jatine yening betenan puniki gigir. Gigir bahasa halusipun. Nenten je ungkur. Ungkur nika artinya belakang. Tundun punika gigir. Daris wenten isin angge serira punika daging kata ring bahasa Indonesia. Daris yening wenten tulang bahasa halusipun walung. Tulang walung. Nah, hampura lali ditang dawa puniki wenten anak ngakenang lengar nih sirahe sanetan yang daging rambut alusipun sulah. Inggih. Mato sampun wau tasane sampun telas santuk ditang kuningayan. Mogi-mogi je mopi kenoh malih pisan Bapak Ibu guru semeton titiang penyuluh bahasa Bali daler alit-alit sarang sami rikala jagi melajain alus kruna anggo sarira becik pisan kedasarin kekawitin antuk metembang pupuh wijil sane wau. Nggih, itu dane sanedahat wangyang titiang kadiasa punika titiang muningayang alus kruna anggo sarira mogi-mogi wenten pikenohipun. Puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi 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 Om.